A gdje ćeš biti? Ja snimam kako mastori pišali, pa on kurčino snimam. Ja sam rekao, hoće pokaže muda na snimku. Da pokaže sljedećoj ribi. Te bro, nemoj da izgineš sad. Evo imaš i publiku, brad. Evo ga čovjek šta radi. Može ovo se zumbira, može. Evo ga, zumbirali smo. Čovjek piša sa litice. Kako piša ko... Dobro je, brate. Dokle više pišeš, jeb.